Ata ine myaka engahe? Mpikize imyaka 17 izuba ryanyuma yebazo. Engahe? Kigambo ko mu kamera. 17. Yebo mu kamera. Ejo. Antura ninyira. Ehe bampire yesoforia. Esoforia notekaje? Nyo tinteka nambwe na kubakusa kuboryo kwenora nonde soforia mpikira njiguze. No ati ngeza bumesha ngeza fone ono jiguza zinga. Nchirigira eri mtwaro nkena nyo no bwa kumpa muri 15 kumisha. Mwese nanyende yake. Alright, amazina ni MC Mashweko kandi program nekibozi ari Nkore Media TV. Chikuru mnywani wanje subscribing Nkore Media, sharing Nkore Media kandi wano horo kwenda kwa yo stress no bano zare Nkore Comedy Limited no horo kuza asagaro kabasa kwa yo stress okariba comedy era kushesoka hora wena washemero wabaje. Kandi ni kugambira ngo wabano nda promoting music yawe no zako bano ekwatara wa Super Promotions Uganda no bayani wakuboostingira channel yawe na ati niyo bongire mu aka kuri yako buri abantu bagija bakutereza mbakufuta internet ba uploading music yawe onkati bafutire mbatire mako kuboostinga makuboostingira je channel yawe erga muntu omwe nuboko bagikora izoberi abasa kwika million na millions kurugero ko muri kwa mutensize kandi na music yawe cyashongoro wakitayo nacyo babasa kukuboostingira cyongere kikure okwenda kumanya biri kukiraho notera namba yabo ya 0 mushanji 5 na 22 asagaro gamba nabo monjera kukwatagana niwe to yongera kugira ekiwabo nabo mu industry wereka kwa mani. Alright, kandi program eje bari kugiteka mu sente n'abasemanda phone solutions abo bashangwa muri mbarira mu rembo rwito rwambarira aha wahingura Centenary Bank BNK room number B037 first floor ya hansi abo ni kubana bashanga kandi binese munungi iwo inesumu orikwenda kujiguza kwa igurendije ayiwo kwenda kutandika kugura simu toka guzire simu ninga shiwo bire no jeti ntumisese maheru aboko be ya China neingana ne yaha ninga ya UK neingana ne yaha iba kugurizaho so mbwenu nani kwenda kushubura simu mbwinji nibabandi bakushubuzaje akabeyi kace kandi bagure ibintu bikurenga miliyoni emwe na Western bagaraka bakutwara wawe transport nebere yabo tokuteka mu transport yona so bachire asigara mbase kwa mukwatagana je mukora business ninga shibatera namba yabo ya 058 bena 18 58. Alright, rizo bana baletera birthday boy kandi umushijo ko nomweta MC Bringanya ni birthday boy birthday yebere yanyuma abazo konka ecyatuma namuronda umjenyi mukuru wabere yo mana bere yumushiki so omuretere ekirabo cya shoti ameira kirabo cya panti mwe ndikumanya rezo ari tushobora tinkumanya oba akijako ndukwakira akija kutayiraho abo kwabishabo nabageze munonga naje nko wawezere kutayira atuwareba reba nko munjaringa reba umuntu arebe kintu cyotine so tinkumanya ni bakarebo tine banzura musabantu rero tugumizemo. So of course nawara musya amazina na MC Bringanya migwamisho na shemirwa munonga kubandi aha ndi aka baby birthday boy ndi aka ata ine myaka engahe? Mpikize imyaka 17 izuba ryanyuma yebazo. Engahe? Kigambo ko mu kamera. 17. Yebo mu kamera. Ejo. Ikumina mushaje reno oreno merora hara ngikumina mushaje. Itwabere zombi tukera. Yona ngo kikuntangaza nje ushaka musije mu myaka 5 myaka 5. Nawe na celebrating birthday. Abasheko ine boss tima sometimes boss byambe baho ninga nekishubaga. Nubaho nyone nimba yikozire nanka nimakozire research. Ore research guy. Hati ongizo bero wambia emyaka 17. Ndio muntu ninge chinde myaka otaje siganzu za kubuza mama na kare amazi magari na myaka anje tinjeka kasani kumanza nabuza mama actually no mbanya nangwe chinde chimfutiye katekamo celebrating birthdays no konkano mangu no basakushanga umuti kucelebrating nebere bikwa bitari byo bata ni kiza kitecho kandi abo kwa nyato ngo mako kuza kwija nimba so buta celebrating abantu ni celebrating bere mbe celebrating je 18 byo kwa 8 konka ijo kuna tayiro mcyaro nagambira umukekuru wanje nti 18 kwa 8 nti nyenda kusigara kanka celebrating birthday mpro yabanza yaho na mamuntu kandi nenje
ati konka birebe ati tinkwishukaje ati ndiye nkironda kataba kunabire mpandikire mebiro byanye mwazarirweho mune shano nibasa kwinduka cyane kwaba ngo 12 ninga shanga kwabire ngo kubanza nahingwire uriyo mwana cyabo akakusindikira shota akabari yakusindikira we tinda shota uriyo mwana nkozira kantu icyo kubanza habanze kuntemura no kunsindikira kirabo cya shota ensonge ya karo no kunsindikira shota hazerye ya white obosha kwire dazani yona ninga kurondireyo kamwe nangwa ntasizampire nkina ati kanyine yecho cyuma ninjaka kireba atubakongerereho wa 7 bitanu bitanu wako iriya nyenda jurwa ona shecho rero ko rabo biro kimariro bwire hatu wagita bitanu atkani bakwegera se ababire baguza shoti hata abasibwire abashoti bo kandi hatu mutagaka kusubira birabo cyebinde bakwireye vampire birabo hazabana vampire birabo hari yampire kitori cha sabuni sabuni weza ni kureba hata kanyerura ko yindi to kine mwera antura ninyira ehe vampire yesoforia Soforia tinge soforia no tekash nyo tinte kanambwe na kubakusa kuboryo kwenora nonde soforia mpchiranje guze no atengeza bumesha tengeza fano no jiguza zindi bagikwazinga nchirigira area mtwaro nkena nyo no bwa kumpa muri 15 kumishatu mwese nanyende yachi tukwenda futeka ebinde birabona be hari yanchankari nyaperize kimuri atirabuze kimuri bashiza mwe kimuri kikose nangwa kicho warabishe bagenda banshobera ona kora hure ngo umuntu owatsuruwize nogo umuntu wabehire ngo akakuriye tengarafu ngo nshuravu yagenda yakwate bintu atakimuri noba no kimpe kimurungu nkite cyo kurya cyo kunywa cyo kujwara kongo musho waza kumureba kamutwara kimurunu mwangana ampire kimuri cebei wonana na waza kumureba one kumusigira 10 one kujotoka mugure kiteta cy'emtwara 2 one kujotoka mugure shaye mtwara 10 one kumugura ki konko kije kureba je akwasa azana hire kwa kwataka makakateka to mugongo akija kine gachikana kaka surprise nenje ayo nakwiriza kamura kicho nakurebera umwana kana to mutasingere kuntemura nogo wunyina narubazo mashoye konte mwiro nkoze kibi omuntu antira pressa ngizenya kire kirabona ateka mu transport narga kakoba nizo mutawuni kuza kwikayo ampereza kasa tinko manya nuko kabeka shemerire ninga just ejeber surprise cyejo mazuma ndanganyo no mekije meze kinkozere necyo kukushikamiza ukweto kijaje ngakushikamizi abo kwakurije ko obobe noretaho wena mene ndebo iname ninjabe no mangumbe mashe ko nate kumpa nke 10 nate kumpa mtwaro nke 10 pressure yobo ntireho ukungugambira hari mande hari ko mfite yesu munaka nti tazara kukanyo takashanga naka nakozira nazukozise nagizire ndebera ko izira speed hata aza bomene mfite rowe obone bomene ni shikamizo mbafu ndiko gabeka gayi wanyita so ko tancho nikono urukunga nambona umwana wa kamera no wakwasire ko mashwe ko ansubize surprise yaba disappointment oban disappointment ngumane kigambe kikuzwaramo kumpaka samwana pressure yobo ntireho area ever surprise yenyi nahunga kwere surprise ngeye kimuri hate kindi abana bageza kumpebera nambwe nabansubize nyati nyine shori ndi barabya mu busumu konga shinkubuze pati kubere ibonire nanga kebere bonire wacho yangire kora pati birthday kebire abantu bakapostinga abantu bakambuza abantu mantera bambuza konga shibiringanya pati yagikorera nkai biringanya pati yagikorera nkai kandi woro kumwine pati yagikorera nkai wacho yangire kora pati babe bine birabona inga just babembenda kwiza bwiza benda kwija kurya keke na nebira bakabireteraho nango mbabice hata nangwa eshonga ya pate jigiye nimbanza naba mu serious hariyo muzano muswe gutonda shooting ambagweta what is love rukundo nenki ato muzano gwe nyomwe bazo tube turi agushutinga nambwe ne bari gwa uploading ya YouTube channel nguba guri yankore media bari futeka first episode ni serie then nyomwe bazo tube turi agushutinga twahika twashanga mutwine yo clips zgwetaga gushutingwe kiroe clips zaika izo bari ya birthday keke rigo namazima mbe nagikoze ise nambwe ni keke yo nayo ninjiguza konke yandikire izina atejo nombaye mjetaki bajeta keke for keke hata chora kweri gumiza mukore kimwe brand ya keke atamanya utandikoze guze nano wa birthday mbe mugiza kore birthday birahandikeho happy birthday MC Biringanya kekezo
niko nacyo mutayipingire handika happy birthday MC Biringanya keke ibiro niko cyandikiriho era wareba keke handikiriho happy birthday MC Biringanya aha keke ibiri niko yahandikiriho hati ubwo muntu nabaye no bwenge munonga nayi no bwenge nabaye na mwene wona abatakwenda mbebe gambo byawo hagire cyasigara yabo uwo mugambi ati nagarika shonga yenyini ati nasanga twine kwata clipses bibenze tagwa kwatwe ciro nashanga gwa kire kabura kwenyini twa shooting ciro ati then birthday najya kamenjemerize maka story ya Devin tugitegereze nkoko mmisho tugitegereze mmisho umuntu nobasa kurenza mizoba iyo tukonga kuryo kumbe bize yesterday they can't be can say like on Saturday ninga Friday ninga Sunday njiteko mu garden mu bari yo twagikora nyeterize amwe ninyo kare nyuma ya server izo baronje munonga nashemerwa kare ryanyumiraye bacharo banje Julius Wire Bright AB Nice Boy Savage bantwara ngo Biringanya tugende tukushemeze tunyamutushemerwamo nyuma abazizo ari nyuma abazo okwebere birthday yawe ugizire makere ukatera habazire bawe sumuninga ide mukikuru wawe ningo guruso wawe kabatera hesimo kaba ukagira kwaganira nabo ya muzeyi muteye ko baterere nibigambo cye byo bagambire muzeyi muteye namujyango aza muzeyi erizoni nzaguza birthday yanje na imyaka 10 imyaka yotandaga myaka 16 utikumi na mshanjo utikumi na mukaga kare namjya muzeyi mazuba ndya kuzaguza birthday yanje Arizona simyaka ejineji etikare bitu byo kumbara baranyono ndakugwisa amahiga ngambe myaka yaje ashira bone wagamba mtona boka nogwo nimbasa gama mito gumara ya kana tikakanankire kakakuzire katukime businesses ate kintu cyo cyambura buze cyo myaka yonyo buzanga mbinga yosha ogamenshanjo nkeyo bote atkare muntu mukuru kanya nagamba na muzeyi namugamba izo birthday yanje ya just wagiza guzata mutabana mazima yanyona mutabantu wakuntera orushente kanya soda nanye mazima kuzara nkakuteka umunsi yorono nyimirwa otyo muzeyi namushemezamo nanu mukadaza tinka muterire nyina mutera narugaisha umukikuru wayo wakurunzira wakuteriza mezi mwenda akakwata kwatemeno akakonsa akakora buri kimwe nubutakaterire mukade mbenyanzire ngambe nako katikume kibirasumye ya mukade namwe ni mpura nkinshasa mbone gamazima ni nsima munonga no manyu mwebazi kunyinaro nashemerwa cyaringa no kurenga abana bampostinga abana so nani jyatanshongejo gumiza musime twire kwendera simba abapostingira MC Biringanya abakwireberabo abakufollowinga abafana bawe bona nabareba nkore media abareba nkore comedy tukwendera gamazimani nsima mwena bampostingira abatiremo time yanyu abantiri obushumu kanyendeza abampire birabo manya message nyumwe bazwe mbe nindeba you have received bitwete nakore nsho bigamba sente ndi arubazo rwa mashweko kuka kare ninjano bano kimangu twaragaha ine hibanza rya moka sente zona baswiriza ba tebero twaragaha no ku kimwe cyikumi nkakiba kibatahana ba no kimanya abana zote zitwirwe nyomwe baze zigiro 100 no weya ati abantu mwera bampira sente nimbasima munonga mwankoraje na mwena bansubize ne chamanu munonga mwena bampostinge ne chamanu munonga mwena bo kumpagira kare nyomwe baze nareba rukundo ya manu munonga yimbenta kusubira no rebe kintu nkecho kuchwikaho sometimes chikwereka man gawe yes nyomwe baze nare nyine mamani nawo nyirinjira no kusima mukama yancho cyo kurebana na vibe yo nyine nyinje munonga otherwise yongera kufollowinga MC Biringanya mu gwamisho a TikTok YouTube ankore comedy limited aro muzana musyo gutoronto leta what is love nzanare movies nyinji kandi tikakwetera karanga mushuwo go muzano gubonire nemanyi no gwatabu munonga barebe urukundo y'amazima barebere hembera yensi icyo kiri massive cyenda kuba icyo mutano that is it alright mwebere munonga kandi twantuganiramo kandi tukongera no kurusayo ngashe koendeza MC Biringanya amazaro amarungi agabira ine izo bari anyuma abazo beta handa amazina ne MC Mashweko kandi program ne kibozi kandi ninyongera ko bahamya ngo uyu muntu twiro ryoko
urukwenda kuru urukwenda kureba umuzano ninga obintu kire mizano ero kubuzabuza ero kugira ati banzo yetegereze ryo muzano go gutensa kushozana bagweta what is love noza kuba noreba umuzano noza kuba noreba abazano ko bari bazana kandi at least nagera n'iki wayega mu gwegesa abo kwitwenka abagente itwe tukurete kintu kurete radio tubanza turebe kintu tukiteka kisa kibonera kitereraje tubona kukereza abantu so umuzano go no muzano murungi guhereza ubwire gurebe guwatchingeje kandi kuzanirwa abazano barungi umuntu muri mukwesha kubana mu ndeba harimo abantu bajya masweko bakakuroga masweko bamarogire masweko unashogowe biki ogwiriraro ogo guryo muzano ebyona biri mu muzano kure ko muzano gwe no kujya kwa video hino wagire mu yagambere nyuma yagambe bende konka umuzano gwe ko muzano guruho kandi tukantuzana parts zo konka tukugambe bindi tukugamba kindi nore muntu cyabora cyenyine ekikwereka irarutora rwiri no noreba umuntu eshahezi turiyo tuganira program age konga to muntu yayemerera nkateze shaha ebitwagamba byona ke yamamara kagitu akateka mamara kageye akagira MC mashoko na MC biringanya no barebe kuba ryaho bantu bagamba bakuzuma government kongo sanga utatu yo mukuganira turiyo mu kibozo so area akareka video tukaguriye muzano tukuzana konka haza mamara kaganda kandi yayikosa ku platform ari kugambira mebigambe bindi bitu ecyo tukakitereza kandi umuzano uza kuba no gureba zari nkore media aha nyine nhorije kuba no gushanga no muzano gwa episode ni seri za kuba ntubarekuraho buri wa gatanu tukwahereze episode emwe buri wa gatanu episode emwe kugira ngo mungere kugifiringa twenda ngumfiringe nkore twenda ngumfiringe nkore watching kole mwebare bita handi mwebare kandi nanabagambe ntwano ndese umunungi reba zo wasemanda wano nda promotinga music yawe ye kwasaba super promotions wabana nda kora mukoro gwa ukabonera no gukwata ye kwasaba nkore videography na nkore photography ahasigara mukama bampero mutsa